Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1 kertas 2 soalan 9. So tajuk dia geometri koordinat. So raja menunjukkan kedudukan 4 kona dalam satu tapak lapang. So sebuah kereta W dia bergerak dalam bentuk bulatan berpusat P lah dan melalui kon S. Dia minta kami cari persamaan lokus bagi W. Okay. So bermaksud dia pusat adalah P mah. Okay. So bermaksud W P sama dengan PS. Okay. So dari sini kami buat persamaan guna persamaan jarak. Okay. So bermaksud square root of x plus 4 square plus y minus 2 square sama dengan square root of negative 1 plus 4 square plus negative 1 negative 2 square. Okay. Dan square besar lah. So bermaksud x square plus y square plus x minus 4y plus 20 equal to 18. Then x square plus y square plus x tolak 4y plus 2 equal to 0. Okay. B tu, dia satu kom baharu, dia letak antara kom P dan kom A. So di titik A dengan keadaan PA dengan ni. So sini diminta kami cari naik H dan K. So secara ilustrasi kamu boleh lukis lah PA. Then this one is negative 4 2. This one is 11K. This one is H dengan negatif 2. So sini nisbah 2 and 1. Okay. So dia minta kami cari H dan K. So ini guna rumus tembereng lah. So masuk negative 4 1 plus 2 11 per 2 plus 1 sama dengan H. Semua masuk H sama 6. Lagi 1 ialah 2K plus 1 2 2 plus 1 sama dengan negatif 2. So K sama dengan negatif 4. C tu, luas yang dipatasi oleh segitiga daripada Q, S dan T ialah ni. Dia minta kami cari nilai T. So ni guna formula Sudes lah. So bermaksud luas QST sama 30. Dan ikut urutan lah, kamu nak susun macam mana pun boleh. Segitiga tak ada kisah. So Q, saya letak Q dulu lah. Saya letak S dulu. Okay. Dan sampai Q, sampai ni T lah. Okay. Dan sampai ni. So sama 30. So lepas tu mau tunjuk langkah darab sini saya tak tunjuk lah. Okay. So negative 10 plus 18 minus T plus 6 minus 10T plus 3 equal to 30. Then simplify. So 17 minus 11T sama 30. So kami mau pecahkan modulus dia. So apabila kami pecahkan modulus, kami akan dapat dua persamaan. So 17 tolak 11T equal to 60. Then T equal to negative 43 per 11. Lagi 1 17 plus minus 11T sama dengan negative 60. So bermaksud T equal to 7. Okay. D tu, satu jalan lurus berserenjang dengan garis lurus PQ dan melalui titik ini dibina. Dia minta kami cari persamaan bagi jalan lurus tersebut. So kami nak cari kecurangan PQ dahulu. So kecurangan PQ sama dengan 10 minus 2 per 6 plus 4. So this one will get 4 per 5. So kami nak cari kecurangan bersenjang. Sebelum masuk M4 per 5 darab kecurangan berserenjang, kami akan dapat negatif 1. So masuk kecurangan berserenjang dia adalah negatif 5 per 4. So boleh bina persamaan dah. So masuk y minus 2 sama dengan negatif per 4 x minus 8. So kami rearrange lah. So masuk y sama dengan negatif 5 per 4 x plus 12.